Upacara mepasaran miwah mepepada kemargiang sejeroning dudonan karya agung memungkah ngentek linggih pedudusan agung mupuk pedagingan ringkahyangan dalam Prabu lan Prajepati di Sebraban Kediri Kabupaten Tabanan. Puncak karya jagi kemargiang Rahina Sukra Kliwon Pujut tanggal 21 Juni sane jagi rau. Sesampune kemargiang upacara melatih saha mepekelem ring segara tanah lot, ring canis cara kalih rahina sani sampun lintang, kalanturang antuk upacara pemasaran lan mepepada. Dudonan karya kapuput antuk ide pedana geria Taman Belayu, kesarengin pemangku trikayangan ring pura kayangan dalam Prabu. Pemargin upacara kekawitin saking galah dasa semeng. Manut mangkala perwarta kekarya sanes pisanan pinaka bendesa adat Braban Imade Sumawa mepepada pinaka sembah pangubakti melarapan antuk serana wewalungan sane kabuatang ring pemargin upacara tawur. Tawur agung ring galai mangkin mesrana antuk godel, kebo, kambing, asu blang bungkem, angse bebek, miwah ayam bulu jangkep. Dodonan upacara sani kemargiang ring galai mangkin wantah nyuciang wewalungan sani jagi katur. Wewalungan sedurungnya nih keni tirta penglukatan, saha kedulurin antuk nguateg mesrana bebangkit jangkep. Upacara mepepada taler kadulurin antuk upacara pemasaran pina kecina bakti krama majang ida betara sesunan ring pura kayangan dalam Prabu. Nah sedereng mepepada taur, naniki kerienin antuk mepasaran. Mepasaran dari sampun puput mepasaran, wau raris mepepada nyuciang wawalungan sane wenten. Wawalungan penika sane jagi keanggen ring sejeroning piranti upakara. Nanika sedereng keanggen upakara pasti kopisan mangde oleh tirta penglukatan demun mangde wewalungan punika maka sami bersih suci narades kaider ring wewidangan desa Pekraman Braban oleh ikramo. Usan punika wewalungan kairing ngidarin desa antuk tetujuan nyuciang wewidangan desa saha jagi kapotong negepin serana upakara saha tawur ring pemargin upacara karya tawur agung. Sekadi sani sampun kauningin krama desa Pekraman Braban ngemargiang karya agung sani kaping 3 sani dawag warsa siu 900 siada sesiki taler sampun nanin kemargiang karya agung sekadi puniki. Karya kemargiang sesampun pelinggih ring kayangan dalam Prabu Wiyadin Pura Prajepati sampun puput kabecikang. Ring sejeroning ikramo sani nyangre puniki ring sejeroning galah mepepada ian kathah kadi desa Pekraman Iriking wadak puniki. Naniki pasiko pisan wenten 6 banyar puniki sani nyangre puniki. Ngawit saking dukuh rauh ring banyar pasti. Kaping siki kerienin iriki medar ngawit saking riki rauh ring banyar keboan punika. Nanika kesangre oleh banyar ada dukuh. Raris hari sampun wenten ring perbatasan kebon puniki. Nah raris wenten raris banyar Pekraman Sundwano Klot ngelantur banyar Sundwano Tengah Sundwano Kajo raris nyanyi raris pasti rauh sampun wewalungan punika ring kayangan dalam Prabu malih. Selami pemargin karya agung memungkah ngentek linggih pedudusan agung mupuk pedagingan ring kayangan dalam Prabu lan Prajepati desa Pekraman Braban kapuput antuk kutus jadi sulinggih minekadi ide resi geria Tegal Nyitdah, ide resi geria Gablogan, ide pedana geria Taman Belayu, ide pedana geria Perian Kediri, ide pedana geria Buda Jadi, ide resi geria Tumbak Bayuh, ide pedana geria Jumpung Sandan, ide pedana geria Beji Pejaten, miwah penganceng Puri Kediri. Ring pemargin karya taler kategepin antuk sesolan rejang renteng sani kebak tayang 500 diri krama saking angge PKK Desa Irike. Tim Liputan Bali.